Wah, enak banget. Tambah lagi, tambah lagi. Aduh, seret nih. Bagi minum dong. Halo guys, yeay, habis makan kerupuk kita langsung review ondel-ondel nih. Ada 2 ondel-ondel tuh teman-teman di depan Aparen. Wih, ondel-ondel Pak Kumis. Dan nih dia nih ondel-ondel Pak Kumis nih teman-teman tuh. Ada kumisnya tebal, wih keren. Ada calinya, wih bajunya cakep nih teman-teman tuh. Wih bajunya oren teman-teman. Ondel-ondel Pak Kumisnya dan ondel-ondel cantik teman-teman. Nih keren banget tuh, kumisnya tebal banget tuh. Ada giginya bercaling ya, aku usap-usap deh. Wah keren deh pokoknya ondel-ondel Pak Kumis tuh. Lihat ada mahkotanya. Nah ini ondel-ondel cantik teman-teman. Bibirnya merah tuh, pipinya juga menor, cakep teman-teman. Nih ondel-ondel cantik nih, wih keren nih, cakep banget ondel-ondelnya. Oke teman-teman, sudah makan kerupuk, sudah lihat ondel-ondel Pak Kumis dari Sanggar Cemara Betawi. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.